Ljubomora se često doživljava kao reakcija na partnera i njegove postupke, ali psihologija nam pokazuje da ljubomora ima mnogo više veze sa nama, a vrlo malo sa partnerom. Ljubomoru definišemo kao složenu emociju koja u sebi nosi strah, nesigurnost i bolnu misao da nam neko može uzeti ono što je naše. To nije samo osjećaj, već unutrašnji alarm koji se pali kada sumnjamo u sopstvenu vrednost. Ljubomora nije reakcija na tuđe postupke, već signal da naš identitet nije stabilan i da se plašimo da izgubimo ljubav koja nas definiše. Ako u sebi nosimo nesigurnost, svaka sitnica u ponašanju partnera može biti pretnja. Važno je razlikovati ljubomoru od zavisti. Zavist kaže, želim nešto što ti imaš, a ljubomora kaže, bojim se da ću izgubiti nešto što ja imam. Zavist se okreće prema drugima, a ljubomora nas vraća ka nama samima i našim nesigurnostima.